gucokera nyuma ya biashara bathoko ya Muringene kurota MCA Wanjia Ali Mwenda bakiuga no kakwenda kubatarira uria gatwika mukariri giti wao na ndi mutongere uju na irutite mikandene je Mwenda ugite jau ni mantu ja gwikirwa siasa akiuga kinya gutigikaro kire kwania kamati kwariria uria ukajukia gitigi kepovo bwijite nyuma ya uria wakaririte gutautoro bwayo. Nyuma ya bamwe bakari bathoko ya Muringene wadi ni anjia gicone bunge kia Gembe Central kwithirwa bayo kirira MCA wa Mwenda Ali bakiuga nika kubathurira mukarite wa thoko bataithurira bongwa riu nawe MCA Ali na ciumirite na kureana Bruno Ntobo akiuga ni siasa ireti ni ikundi kimwe kiria na weti na mbere bwa thoko eu nontu tayari nireketio tengerwa mbeca ni thirikari ya kaunti ya Meru cia kumiriira na biashara ni bamenye ithurano bikabwethwa na mukarite ura wataro no mwaka ethirwa ari mu biashara thoko neje utongeria tugethwa twina siasa ira cia kuthuka ciake kana siasa ira cia kuthuka cia tongeria oro twabatara itubae kanya tumbe ukuthainto uraimendi wetatia ukuta tumbe ukuthainto uratia ne wetatia ukuta lakini siasa cia kuria turinganithite antu itena maana thai na kwa timu ere yari ngi kiarira cia ikiwa intarite chama ni otoko na ndebere tutakolomea itare otarana sawa sawa na itare otarana rakinya turitanga mweki wazi lakini siasa hii kwenda kuletwa Muringene singa mtu kwenda kwambia kuvuria thoko tutetikiria thai ito kuma intention ya ntu bariko tekia obena kyo muno so committee iwe kwenda kuibange kiwa ni bene market kenda ba chumbura contractor ba mwita ciambia no ndibe ito muria ba mwiti ambia tubere kanya kauka teo na bagire asiange kauka tembi ateo kanya kwa weto wita cia kina mama 50-50 na ko kanya kauta teta atia committee ri kune dire tema itare ayo tuwata ni boriku no timu tuwataro mwana committee no ntubwa kifua kana funjo sawa sawa tuna mikakati na itwaretie na ntuba trade na mtura wataro mu committee dai tuteta ara activist baraba kuringa tuma ni antu baraba ta biashara kuriko na ntuba Muringene baraba tango ibo bakayo wakanyaka kuringa mbi ura na kira biashara bathoko eje na kirinde kyo kirite ruare na kawa market yetumba kubwethwa ni ntuba kuthaba na interest cio kando na ikomitira yari ombere na kwa twika ruare ibarere ibetro ni mwesimi wa ntuko mbere ya yele monka ithatu bate kwenda kuya na kamite kwa tugete tayari gutanira ngwe na mwesimi wa ntuko na bangi ba na interest cio kumaruare lo itukura siasa kabisa tware maendeleo to yambera china ndera ciyele na Mwenda twakwera kura oturetera maendeleo kinyoe wabinge turetere na muntoro wenza ukabinga maendeleo Muringene Mwenda ti wo kandiro no ibatu tuengo tukandiro nae imagaru ikone kana thoko nko nyaka bura chire kula thoko nko ilo teke ndikabati ko thoko nke ya maendeleo twati uboga maendeleo kana toboga bi tomba kona binga kati boloi na wika Brumanto erone na kuthiria ngutu cietete na mbere kiri bamwe ati kuri na mpatho ati ka MCA uyu Ali na mwerekere wa kibanda kia majani kia Kiegoi kiri miradi ya weti na mbere wadi neu beliba ni bokirite kumenyethia muingi jo anteriji ati bo batina mpatho no iriko director KTDA tukwatanira na imutongeria to na imwana etonjia na turiterete ngoi nyingi muno kabisa ibukona nako yaitu bwithaire barabara na itaira kinyere twira nambi uma Danieli na kurita ngwembe amuno na ito bateri omushokeria nkatho no ndu ndo thirikari tukaria gwatanira tukucia bieta kungi tukwatanira so that wena muntu wetu ni onenetwe ki department yengi ito mushokeria mbi katho na tuwatanira turite ngwe na wingu ira shindwe muno ndu inde Muringene monka mwera kwe barabara fulani kwenda Mwaramu na ntera iri ariko lakini ukona kwa ntona baba ramberie siasa cie kwenda toro yanethia nao na Danieli na tubere batona kanya kau nuntu ko yantu bakuroma baeta bakuwa Mwenda na Danieli alitango iche barabara na tubere makosa ya una rorongo kore masi weta na una mbele anto bakiara cia bakiwa Mwenda no mbengire njianda eta na ithima lakini woni kande bwera oinde director wena wondi nya ira ndomerete kabisa ndomerete Gembe East ndomerete njia ndomerete Athero na ndomerete akira Ng'ondu kwa huu ndaitire ngwe njia ndai guthiria ndaita na agenda na kunditarita ngwe no kinya kuwa na cioto ngenda locie na antu baba watabakiwa au na bakwenda tuthirina Mwenda kenda tutikaita ngwe to kintu kimwe nkiripotera wero weekendi thoko ya Muringene wadi ni anjia Gembe Central Beta Marion Karugi wa Kinyua.